Pozdrav svima ljudi, u ovome video klipu ću vam da pokažem kako da instalirate Minecraft. Pošto ja ovako na kompjuteru ne mogu igrati Minecraft, grafička me ne odobrava, ali ću pokazati kako ga instalirati. Prvo što treba idite na Google, evo ja sam ga već otvorio, i pišete Pirate Bay i tražite. Stisnite ovo prvo download, music, movies, games, software i tako to. Stisnite to, samo malo dok se čita. I sada ovo u traženju sve audio, evo ja ću stisnuti sada na igre. Ako tražite tu igru napišete Minecraft. E sada, kako da ta igrica valja? Pa prvo što treba imati više ovih SE od LE i onda će ta igrica valjati. Ako piše ovako, evo na primjer ova, to radi sada, tu su sve verzije od 1.4, ja mislim da je prva, ne znam, sve do ove sadašnje, 1.8.7. Voda je to, nam puno. Ok, i sada stisnete na nju. Ovo to malo nešto neće pokazalo. Reklama neka, oprostite. Evo ga. Zaboravio sam reći, trebate imati uTorrent, evo. Mogu vam pokazati kako instalirati. Upišete zajedno uTorrent download free i tražite ovo download uTorrent, tako aware i tako i to. Stisnete to, šaltate dole. Čekaj da ga nađem sada. Evo ga. Nađete ovo gdje piše uTorrent beta i stisnete download now. I eto, tu je, kada to okrenete, instalirate ga i eto. Ostavit ću vam link u opisu videa pa instalirajte. I kad se to sad napravi, stisnete get this torrent. Dobro, ovo ne morate ništa i pokreni aplikaciju. Evo ga. Sada samo stisnete u redu. I evo ga, on se sada instalirao. Evo ja već imam jedan instaliran pa ću vam pokazati kako to nastavi. Evo sada ćemo izaći iz ovoga svega. I sada kad uđete u njega, dobro, ja mislim da nije baš toliko da. Ok, sad se otvara, sada malo čekate. Zapravo neću. Nije ovo isti ko što sam instalirao, pa zato bolje ne. Ovaj ću vam pokazati. Čekaj dok uđemo u. Ok. I ajde ja ću sada pauzirati video pa ćemo se vratiti kad se ovo napuni. Ok, i evo nas natrag, to će sada još malo biti gotovo. Nema puno za instalaciju, vidite, mala aplikacija, nije toliko sada ogromna. 110 MB došlo. Dobro, malo je. Ok, sada kad se to preuzelo, idete na nju, stisnete nastavi. Evo ga, Minecraft 1.7.2, stisnete, čekaj, ovo ćem sad sve iziksat, stisnete next, ovo isto next, ovo da se izbaci ovdje na pozadinu, ako želite, stisnete, ja ću ostaviti, next i install. A to vidite, aplikacija je besplatna, možete igrati, ali ja nažalost ne mogu igrati. Launch Minecraft i finish. Evo ga. Evo vidiš.
to se sad otvorilo. Evo vidite, tu su vam sad sve verzije od 1.0 sve do 1.7. Samo evo vidite šta se dogodi kada ja stisnem play, meni neće. Ali vama će 100% tjet, ne morate se ništa brinuti. Evo. Samo malo dok se čitam. Evo vidite, meni dođe taj crash report. To što mi ta grafička ne odobrava da igram igricu i to toliko. A vama će 100% odobriti, ne morate se ništa brinuti. To je bilo to od ovoga videa kako instalirati Minecraft. Lajkujte ga, šerujte, komentarišite ga, subscribeujte mi kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!